Tele suinga ole olanga fa asisema le tau fa aleanga so osimi e le mafua anga mama waye le sitengele sikama sisuma sole se ifai se kala ole kawa le wopi se ma ipapala ale kokula mafa amangalo e umango fa ko mo waso e fa penga le olanga Leko akele ole afa aleanga kangaka ava aya kulo uwale lime ka umfailo lava efaleanga fapea aselele ai ele le finga ngalo kako makai ka umafaila va oi fai semea ekelele ya ele le kuselo lima ma efa amasimo mai wanga osefa uku wanga ku ku ya oka fabule lava o e fanga pele yo la ukala sa o kukusa umaka uwa iluma le sila fanga la kako ka umafa efseme ka ule ya yonga yo makua ole ya lofa le same e mo fa ku wanga ngamo ole uso maleku wa fafine ele osefia kama makua tele suinga ole olanga fa asisema le tau fa aleanga so seme e ya yo le mafua anga mama waye le sikengele sikama sisuma sole se ifai usekala ole ka wale wopi usima ipapala ale kokuli la mafa amangalo e umango fika wimo wasa over ai ime ututupu mai fita wa inga mamisa wala nguna ile fa avai ai te pataula isumu sole ola uva ai uona ole tu ole tali o mea tatu te mana na o ia ai tele suinga ole olanga fa asisema le tau fa aleanga so useme ia yo le mafua anga uma waye le sikengele sikama sisuma sole se ifai usekala ole ka wale wope sima ipapala ale kutuli mafa amangalo e umami faka wama Mantente fiel Dios primero para si tu familia alo fayo ainga fa alo lo toma walalo ifa ai oi se sole tua sole suya ifa amomo maoma tua ai ime ututupu mai fita wa inga mamisa wala nguna ile fa avai ai te pataula isumu sole ola uva ai uona ole tu ole tali o mea tatu te mana na o